Mwalimu, umubyeyi wakubyaye, mzazi ambaye amekuzaa, niwe wenyine ugukunda kuruta abandi bose. Yeye ndiye binafsi ambaye anakupenda kuliko watu wote. Iryo jambo muraryumvise? Hilo neno mmeisikia? Niwe wenyine ugukunda kuruta abandi bose babaho. Yeye ndiye mtu binafsi ambaye anakupenda kuliko watu wote. Niyo mpamvu ahora afite amatsiko y'ibyawe buri gihe. Ndio gogo wa Kristo anasoma katika kitabu ya nyumba ya Kikristo haje 58 ukurasa wa 58 aranditse ngo, imeandikwa, nshuti basore nkunda, vijana ni wapendao, agahe gato mutakaza mukabiba imbuto z'urupfu, muda mfupi mnayoipoteza kwa kupanda mbegu ya kifo, kazera umusaruro uzuzuza agahinda mu mibereho yanyu yose. itaweza kuzaa maisha yenye huzuni katika maisha yenu yote. Isaha imwe gusa y'ubupfu, Saha moja ambayo unaipoteza wirunduriye mu bishuko, kwa kujiweka katika vishawishi, ishobora guha ubuzima bwawe icyerekezo kibi, itaingiza maisha yako yote katika njia mbovu. Munyura mu busore rimwe gusa, unapita katika ujana mara moja tu. Munyura mu busore kangahe? Ujana tunaupita ndani mara moja tu. Munyura mu busore rimwe gusa, tunapita katika ujana mara moja tu. Amagambo tugiye kuganira kurikira ayo mwigisha batambutse. Mada yetu ya kufuata mwalimu ambaye ametangulia aratubwira ngo umusore uzanesha, inatuambia eti kijana atakayekuwa mshindi. Umusore, ujana utakayoshinda. Andikwa, nshuti basore nkunda, vijana ni wapendao, agahe gato mutakaza mukabiba imbuto z'urupfu, muda mfupi mnayoipoteza kwa kupanda mbegu ya kifo, kazera umusaruro uzuzuza agahinda mu mibereho yanyu yose. itaweza kuzaa maisha yenye huzuni katika maisha yenu yote. Isaha imwe gusa y'ubupfu, saha moja ambayo unaipoteza wirunduriye mu bishuko, kwa kujiweka katika vishawishi, ishobora guha ubuzima bwawe icyerekezo kibi, itaingiza maisha yako yote katika njia mbovu. Munyura mu busore rimwe gusa, unapita katika ujana mara moja tu. Munyura mu busore kangahe? Ujana tunaupita ndani mara moja tu. Munyura mu busore rimwe gusa, tunapita katika ujana mara moja tu. Amagambo tugiye kuganira kurikira ayo mwigisha batambutse. Mada yetu ya kufuata mwalimu ambaye ametangulia aratubwira ngo umusore uzanesha, inatuambia eti kijana atakayekuwa mshindi. Umusore, ujana utakayoshinda. Umwachilia nta nibirenze bamuhaye, ahubwo icyaha nawe baragishakanaga. Hakuna kile ambacho wamemtolea baadaye, bali dhambi walikuwa wakitafuta pamoja. Mwanyi mwiza ati mwenye busara akisema hivi, herutse kuganira namwe muri bari abasore, niliongea na mmoja wapo ndani ya vijana hao, icyo kibazo nikiwauliza swali hilo. Ikibazo ari kubabaza, swali ambaye alikuwa anauliza ni hili: nukubera iki abasore batesha ubwari umukobwa? Kwa sababu gani wasichana wanamharibu msichana, kandi nyuma yaho ntibamujyane? Vijana wanaharibu wasichana, baadaye hawatawachukua. Yaba yaranasabwe baba bamubenze ntabafashe no kuzimu, na kama walikuwa wamekwisha mpana kwa mali, baadaye hata msaidia hata kurudisha hiyo mali. Nuko uitwa kwishimisha na mugome barambwira ngo huyu yule wa kujifurahisha na mtu wa roho mbaya akisema hivi, ntiwafata umwambaro wagenewe gukora nangu userukane mu birori. Hawezi kamata vazi ambayo ni ya kwenda ndani ya shamba eti uende nayo ndani ya harusi. Mugome we yungamati, mwenye roho mbaya akisema hivi, na nyuma yo kubaka izacu abameze nka Kidarara na Kimamagwe tuzakomezanya. Na baadaye ya kujenga nyumba zetu, wale ambao ni wasiokuwa na busara, wasiokuwa na akili, ambao yani hawana akili, tutaendelea tu baki nao. Mutima w'urugo ati, mwenye roho ya nyumba akisema, mbega gahinda, tazama one iyaba burangana Nyiramariza baramenye iryo jambo, ingekuwa mwenye sura nzuri angejua hiyo neno. Umwanya muhagazemo, nafasi ambapo mnaishimamia, Kidarara na Kimamagwe mukwiriye kutaboneka muri abangaba. Wasichana ambao hawana akili nanyi mpasho kuwa ndani wao. Iyo uramutse utaye ubwari bwawe, kwa sababu unapo poteza ubikira wako, uriya abasore hari umusore aragushuka
kijana hukudanganya, ariko ntabwo wewe n'umusore mwandagara kimwe, lakini wewe na kijana hamuaibike bimoja. Mu Gifaransa bababoneye izina ariko naryo ridasobanutse. Kwenye umukobwa wiyandaritse wamesema hivi, umukobwa wiyandaritse bamwita fille mère. Msichana ambaye ameachilia wanasema ya kuwa mama mu Kinyarwanda mama msichana yani msichana mama. Mu Kinyarwanda ni umukobwa w'umugore. Kwa namwe murumva ko izina riba ryarabuze icyerekezo. Unaona ya kuwa hana jina ambayo unaweza kumpatia. Iyo wiyandaritse unapojiachilia, iyo bavuze ngo amateraniro y'abasore ufite umwana ntiwayazamo. Unapokuwa na mtoto ndani ya mikutano ya vijana hawezi ingia. Kandi ubwo ntuburi n'umugore ngo uje gukuzuba mama wawe ili wakupeleke kwenye mikutano ya wamama. Iyo wabuzaho uja muno hagati cyakora ukajya nka muriya ukabamo. Wakati unakosa nafasi ya kwenda unaingia huko ndani ya hema unakaa huko. Baravuga ngo abagore bubatse muje hariya. Wanaposema wamama ambao wanajenga muingie hapo. Ababuza b'abapfakazi bakajya hariya hino. Wale ambao wamefiwa waingie pembeni. Wowe ukabura mu bagore, wewe unakosekana ndani ya wamama, kuko ntabwo urajya kwiga ibyo kubaha abagabo ntawe ufite, kwa sababu hawetaenda kujifunza mambo ya kutii waume. Wapfakazi ntabwo urimo kuko ntabwo yapfuye. Hauko ndani ya wale ambao wamefiwa kwa sababu hauja. Iyo wabyaye ageze mu basore kugira ngo ni inyamaswa igeze mu bana. Wakati yule ambaye amezaa amefika ndani ya vijana unawazia kwa ni mnyama mai. Baratangira ngo ariko nkaba ngabo ngo nabaki. Wanaanza angalia upi yeye ni mama ni msichana. Ugomba kurinda ubusugi bwawe. Unapaswa chunga ubikira wako. Muri iki gitabo wongeye kubavugaho gakeya. Kwenye kitabu hiki wameendelea kuwazama mwalimu. Umubyeyi wakubyaye, mzazi ambaye amekuzaa, niwe wenyine ugukunda kuruta abandi bose. Yeye ndiye binafsi ambaye anakupenda kuliko watu wote. Iryo jambo muraryumvise? Hilo neno mmeisikia? Niwe wenyine ugukunda kuruta abandi bose babaho kwisi. Yeye ndiye mtu binafsi ambaye anakupenda kuliko watu wote. Niyo mpamvu ahora afite amatsiko y'ibyawe buri gihe. Ndio maana huwa na shauku ya kujua mambo yako kila siku. Uko muri hano, namna mlivyo hapa. Umubyeyi wawe ntabwo atuje. Mzazi wako nafasi ambapo ipo hana roho moja. Ni ari guhinga, na hata kama kiwa ndani ya shamba. Uri hano, wewe uko hapa. Ari gukubita isuka kwitsa umutima. Anapiga jembe na kukuwazia. Ngo Janete se ngo byabizara byo mu rubaye ntiramuhitana. Anaanza kuuliza huo sichana na wale wa vijana ambao hawana akili wa rubaya hawata kwenda naye. Ngo manu baharengeye. Anaanza omba Mungu kwa Mungu. Nta wundi wagutekereza gutyo. Hakuna mwingine ambaye anaweza kuzungumzia kulingana kwa hilo jambo. Umwana w'inkumi nkamwe mu nzu, mama ambaye anakuwa na msichana kama wewe ndani ya nyumba, wabameze nk'urwaje indembe, anakuwa kama anakuwa na mgonjwa mahututi. Ahora arakureba, anakutazama, yabona munda wahaze akakwihererana. Anapoangalia tumbo umevimba, umekula umeziba, anasema ni vipi? Hinda na mahoro wa mukobwa. Hii tumbo inajaa. Kwani kwa nini kujua cyane na mahoro? Wewe naona unaanza nenepa na kungaa sana, ni vipi? Mungu uti ni birayi birimo nta kintu. Ni viazi ambavyo nimekula mama. Ati Imana ishimwe none nanagiye ntangiye kuhangayira. Nilikuwa nimeanza ofia. Niyo mpamvu ku ngingo ya mbere umushinga ugiye gukora wari wo wose ubukwiye kubwira umubyeyi. Ndio maana kwa kila jambo ambalo unataka kulitenda acha ukamzungumzie mzazi. Ubukwiye kumugisha inama. Anapaswa kuwa mshauri wako. Ubukwiye kumubwira intambwe ugiye gutera. Unapaswa mwambie hatua ambayo unataka ipiga. Iyo umubyeyi w'umugore abonye hatungutse umusore uje kukuganiza, wakati mama naona kijana amekuja kuzungumzia, aja yiheza kigira nkira hirya, huwa anakimbia naenda pembeni. Umusore wabuvuye kumuherekeza, wakati unatoka kumsindikiza kijana, kubera ubwoba bw'ukuntu guhangayiki, kwa sababu ya uoga ambaye anayo kwa ajili yako, aja kubaza ngo nikoma. Anaanza kuuliza, "Bia musore nuwe?" "Dad, ule kijana ni wapi?" Satani rero, Shetani ayatera abasore kumva kumwanzi wa mbere ari umubyeyi we uhora aramureba. Analeta kwa vijana idea ya kusema ya kuwa wazazi wake ndiye maadui zake wa kwanza. Benshi barabakankamira, wengi huwa wana watusi. Nyina yamubaza ati ura musore ni wahema, wala namwambia kwa sauti kali wakati mama yake anamuuliza ule kijana wa wapi, kumva mbese wabajya hano bose sura bashinzwe. Anaanza kumwambia, sikia basi wale wote ambao watafika hapo inakubidi wajue mubyeyi ngamba hari cyankoze wo kabyara. Anasema dhambi ambayo nimefanya, kukubaza cyane ringoze mwagaheka, kuuliza nimefanya dhambi ipi, akaba ari igenda anajiendea.
iyo utemeye gutega amatwi inama z'ababyeyi bubaha Imana, wakati umekataa kusikia shauri za wazazi ambao wanamcha Mungu, urugo rwawe ntabwo ruzamara kabiri. unyumba wako hautadumu. Impamvu Kwa sababu ipi? umubyeyi aba afite inararibonye. Mzazi huwa na ujuzi kuliko wewe. Hari igihe mubabona basa n'abatandamye kubera viziyo murimo yanyu, Kwa wakati unaona hawaendani na nyakati ambapo mko ndani, ariko mu bwenge aba afite inararibonye. lakini ndani ya fikra zake na ujuzi. Hari umukobwa uherutse kujya gusura umusore, Kuna msichana ambaye ameenda kumsalimia kijana. ageze mu modoka, Alipofika ndani ya gari, yinjiranamo na nyirabukwe atamuzi. akiingia ndani ya gari pamoja na mamake bila kufahamu. Nyirabukwe yari avuye guhaha ibyo gutekera uwo mushyitsi waje gusura umuhungu. Mamake mke alikuwa ametoka kuhemea chakula ambacho ule msichana atakula. Noneho wa mukecuru acigatira imitwaro yari afite, hari muri tagisi, acigatira imitwaro yari afite yicaranye n'uwo musirimu w'umukobwa wa smart. Huyo mama sasa akikamata mizigo ambaye alikuwa nayo mikononi, akiwa anaketi pembeni na huyo msichana ambaye anaenda kwake. Umukecuru yegamaga kuri wa mukobwa, ari mifuke gakora kuri wa mukobwa na jinsi wambaye naenda gari inapengama kidogo, hiyo mizigo inamfikia huyo msichana. Umukobwa akamwambia ati mukecuru uri kunyanduza rwose, anambia mbone umenilemea, mizigo yako inanichafua. Barashwanye bisoza umukecuru ajyanye agafuka k'inyuma mu yindi ntebe. Ahigamira uwo musirimu. Ilipofika wakati mama kikamata mzigo wake akipeka huko nyuma, wakiendelea. Bavuye mu modoka, walipotoka ndani ya gari, yagombaga gufata igare riramugeza mu rugo. Angepashwa chukua pikipiki ambayo itamfikisha nyumbani. Wa mukobwa atera intambwe asiga wa mukecuru. Basikeli ambayo ingemfikisha nyumbani. Atera intambwe asiga wa mukecuru. Acha huyo mama mkongwe. Umukecuru ahagira wa mukobwa ari kurira igare. Umukecuru ahagira wa mukobwa ari kurira igare. Mama huyo akifika hapo na huyo msichana anaingia kwenye pikipiki, yani basikeli ambayo alikuwa anaichukua. Umukecuru abwira wa mukobwa ati, "Ye muko wambabarira ko mfite umushyitsi rwose, wambabarira nkagenda ko irindi gare naryo riraza akabari ryuza." Akimwambia sasa msichana, hawezi nisaidia mimi na kwenda, wewe mbone utatunga nyingine, nina mgeni. Umukobwa ngo ihangane mukecuru, ihangane hili riraza mukecuru, utegereje mukecuru. Vumilia mama, vumilia kwa sababu nyingine itakuja baadaye. Umukobwa yaragiye asohora kwa wa mukecuru. Msichana alienda kifikia kwa mama huyo, na wa mukecuru azinyuma n'akandi kagari. Mama naye akikuja nyuma kidogo kidogo. Yarahageze, filmu irangiriraho. Alipofika hapa, filamu iliishia hapo hapo. Umubyeyi afite uburenganzira bwo kuguhitiramo uwo muzabana iyo ari umubyeyi ukunda Imana. Mzazi ana mamlaka ya kukuchagulia yule ambaye mtaishi naye kama ni mama ambaye ni Mkristo. Ntugatere iyi ntambwe umubyeyi wawe ataguhaye inama. Usipige hatua hii pasipokuwa na shauri ya wazazi. Reka tujye muri ubu buzima none. Acha tuingie ndani ya maisha haya. Umubyeyi wakubyaye, mzazi ambaye amekuzaa, afite ibintu ngiye gutondeka usabwa kwita. Ana vitu ambavyo tunataka zungumzia ambao unapaswa kujali. Kutita ku babyeyi no kutabumvira, paji 97 y'amabere gutarikiraho. Kutojali wazazi na kutowatii limaze kuba rusange mu isi. Imekuwa imejaa dunia, kandi ingaruka zabyo ziri kwigaragaza. Pia matukio yayo inaanza onekana. Ubu abantu ntibakirama, watu hawadumu. Ntiwasuzugura uwamugiriye kugise akamubabaza akamuriza kandi akamuhombya ngo bizakurikirwe n'ubuhoro. Hawezi dharau yule ambaye mzaa. Hawasuzugura uwamugiriye kugise, hawezi dharau yule ambaye amekuzaa. Ukamubabaza, unamuumiza, ukamuriza, unasababisha yeye kulia, ukamuhombya, unamuhombesha ndani ya maji, bizakurikirwe n'ubuhoro. Baadaye yafatwe na bure tu. Uri hari ababyeyi bajya baririjwe n'abana babo. Kuna wazazi ambao wanalia huko nyumbani wakilia kwa sababu yako yetu sisi watoto. Hari n'igihe akubwira abona bamubabaje cyane. Kuna wakati ambao unamulemea sana, akakubwira ngo nawe uzabyare, akwambia nawe ukazae, ukazabyarira ko nyine kweli na utazaa huko. Ukwiriye kwirinda kumubabaza, unapaswa jilinda kumuumiza. Uburere bubi batanze bareresheje abana babo mu bigo babura urugwiro, abandi babajugunyira abakozi babo. Malezi mabaya ambao wamepata wengine wakiwatupia watoto wao.
noneho umubyeyi akeneye abo kumwunganira. Sasa mama anahitaji wale ambao watamsaidia, kumufasha, watamsaidia no kumwitaho na kumjali. Nuko abo basore barezwe n'ibigo n'abakozi bakisanga badafite cyo kwita ku basaza babo. Na hao vijana ambao wameelewa huko shuleni wanakutana hakuna kila mtu. Reka nihutira aho nshaka. Hata akimilia nafasi ambapo anakuja. Ababyeyi bafite uburenganzira bwo gukundwa no kubahwa bidakwiriye guhabwa undi muntu wari we wese. Wazazi ni sharti watoto wapende wazazi wao na kuwatii kuliko watu wengine. Ndasubiramo, atarudilia. Ababyeyi bafite uburenganzira bwo gukundwa. Wazazi wana mamlaka ya kupendwa no kubahwa na kuwatii bidakwiriye guhabwa undi muntu wese. Hatupashe mupenda wala kumtii mwingine. Imana ubwayo, Mungu ye binafsi, nayo yabahaye inshingano yo kwita ku mitima yabaragije. Imewapatia jukumu ya kujali mioyo ambayo amewapatia. Ko mu myaka ya mbere y'ubuzima bw'abana amuru ya kuwa miaka za mwanzo ya maisha ya mwanadamu, kandi umuntu wese usuzugura ubutegetsi bw'ababyeyi abasuzugura ubutegetsi bw'Imana. Na yule ambaye amezarau mamlaka ya wazazi amezarau. Itegeko rya 5, amri ya 5, ntabwo ribwira abana kugandukira ababyeyi gusa, haiwaambie watoto kutii wazazi tu, kububaha no kubumvira, kuwatii na kuwasikia, ahubwo rinabategeka kubagaragariza urukundo n'impuhwe. Inawaamurisha kuwa na upendo pia na kuwa na kuwasikilia huruma, kuboheza imitwaro yo mu buzima, kuwasaidia mizigo ya maisha, kurinda icyubahiro cyabo, kulinda heshima zao, no kubabera inkingi n'umuhumuriza bageze mu zabukuru, pia kwa msingi na mfariji wakati wanafika ndani ya miaka za uzee. Reka mbabwire kimwe nigeze mbona. Acha nikawaambie jambo moja ambalo niliona. Munyumvi, acha mkanisikie. Hari ahantu nagiye kubwiriza. Kuna nafasi ambapo ameenda kuhubiri. Umugabo umwe asaba kumusura. Mume mmoja akimuomba aende kumuzuru. Bitewe na gahunda nyinshi nari mfite ndamwangira. Kulingana na taratibu na ratiba ambazo alikuwa nazo akimkataa. Abonye nanze yiba igikapu cyanjye arakijyana. Alipoona amekataa akikamata sakoshi yake akienda nayo. Amamagara yageze iwe. Akimuita alipofika kwake. Arangira ati igikapu cyawe nakijyanye, byanze bikunze uragera hani wanjye. Akimwambia upende usipopenda kikapu yako ninayo, utafika hapa kwangu. Akienda ngezi iwe, alipofika kwake arangira ati si biryo naguhamagariye. Akimwambia si kukwea nizuri, ahubwo nshaka kukugisha inama y'ibyambaye, lakini nataka unipatie shauri kwa mambo ambayo yamenipata. Ati mazi imyaka 23 ntarabyara. Namaliza miaka 23 mimi sijazaa. Ariko lakini turabana, tulipokuwa watoto, nibye nyogokuru Sanfra niliiba Sanfra, ndio nimemwiba bibi. Ati gihe nari nayibye, wakati alipokuwa ameiba, nyogokuru yaraduhuje twese. Bibi aliwaita wote. Ati arabaza ngo nta wanyibye amafaranga yawe. Akiwauliza, je, hakuna yule ambaye ameiba pesa zangu? Ati ndahakana, ninge wahakanye mereti ntawe nje nakoze. Yeye akijibu wa mara kwanza eti si mimi. Ati nabandi bana bose barahakana, na wengine wote wakikanusha. Ati nyogokuru aravuga ngo uwayibye ngiye kumuvuma. Akisema ya kwa yule ambaye ameiba hizo pesa nataka mulani. Ati nahise mubwira ngo muvume. Yeye binafsi akimwambia ukamulaani. Ati nyogokuru aravuga ngo uwanyibye amafaranga azapata byaye. Akimulaani na kusema ya kwa yule ambaye ameiba hizi pesa akufe na hazae. Ati none mazi imyaka 23 ushatse sindabyara. Sasa tazama, namaliza miaka 23 mimi nimeoa lakini sijapata mtoto. Ati buriya nzabyara. Akimuuliza, je, nitazaa? Nabanje guceceka. Yeye amekaa kinyamanzi. Nyuma ndamubwira ngo ntabwo uzabyara. Na akimwambia kweli hautazaa. Ubu ari kurenga imyaka 26 atari yabyara. Kwa sasa anahitimisha miaka 20. Ejo bundi numvaga ari gutanga ubuhamya, ari kuvuga ngo buno abatabyara bo mu gihugu bakoze groupe kuri WhatsApp, bajya bagira aho bahurira bagakomezanya. Walikuwa na alimusikia kipana message kwenye grupu ambayo icyo nibabwiriye ni ikihe? Kile ambacho kimemsababisha kutamka haya maneno. Icyo nibabwiriye ni ikihe? Uzirinde kubabaza umubyeyi wawe, ujirinde kukasirisha mzazi wako. Umubyeyi wawe yakubwiye ngo Imana iguha umugisha, wakati mama na babako wamesema ya kuwa Mungu akakubariki, uwo mugisha ukuyaho, hizo mibaraka zinajaa tele kwako. Atasinze, kama akulewa, ari muzima, ni mzima, ukumva arakubwiye ngo mwana wanjye, anakuambia mtoto wangu, Imana izaguha umugisha, Mungu akakubariki.
uwo mugisha urawubona. hiyo mibaraka unaipata. Akuvumye Wakati anapokulaani, umuvumo w'umubyeyi uje ufata. laana ya mzazi huwa inakuwa ya kweli. Kugira ngo umuvumo utazabafata, ili laana zisije zikawafikia. Nibi bintu bavuze bine. Ni hivi vitu vine. Icyambere ni hiki, kwanza ni hiki. Nukumugaragariza urukundo n'impuhwe. Kuzilisha upendo kwake na pia kumsikilia huruma. Kugaragariza urukundo umubyeyi wawe n'impuhwe. Kumuonesha upendo na kuwa na rehema kwake. Byiringira nihangana ze hano. Ataita mzee aje. Ndebera ndi ndavuga uriya musore uhetse agakapu. Wowe ufite agakapu hano. Wowe uri kureba inyuma. Ni wewe ndi gushaka. Huyo kijana ambaye amemzungumzia naye. Nyaruka vuba vuba. Simbuka vuba vuba nk'umusore. Harakisha kama kijana. Uyu William ari mu myaka irenga 50. Hagarara hano hirya. Ari mu myaka irenga 50. Mzee huyu ana karibu wowe ufite ingahe? 15. Afite 21. None muri kubona ari uyu n'uyu umusore ni uwuhe? Ndani ya wale wawili kijana ni uwuhe? None si byagenze bite? Anauliza sasa huyu imekwaje? Yarashaje kiri muzima. Ubu Byiringiro nawe kera yari ameze nk'uyu. Yeye naye miaka ambazo zimepita alikuwa kama kijana ule. Ahubwo kukuyu yonkuyu, lakini kwa sababu huyu anamnyonya huyu, buriya arakurura Byiringiro akagenda ayaba muto, anaendelea kunyonya, uyu wabikibonje, yeye anaendelea kunona. Kugeza igihe Byiringiro azahirimira kuma, uyu yarabaye iboga. Yeye ataanguka, atakauka na kuanguka, yule na menepa kabisa, amenona vizuri. Uyu icyifuzo cyose ni ukubwira Byiringiro. Yeye tamaa zake ni kuambia mzee. Hari n'abasore njye numva kubwira ngo ni suve yaracitse. Suve temu. Byose ari iby'umubyeyi aragura. Kuna wavijana ambao wamezungumzia na ni mzazi ambaye atauza hizo kila jambo lote. Ufite abasore nka bane mu nzu bangana n'uwo. Wakati na vijana waene kama yule. Barya nk'iyi conference. Wanakula kama yule. Kama jinsi unaona mkutano huyu. Aba bagira peti igifu cyabo kirari smart. Kabisa huwa wanakula vizuri. Muzarebe huyu ari kurira na kaga papi gato kari kumunanira. Huyu mzee kwenye anakulia hata hiyo sahani ndogo hako na imaliza chakula. Ikibitera sababu ni nini? Iyo ufite abana mu nzu bo barasinzira, wakati una watoto nyumbani wao wanalala, wowe uri kwibaza ibyejo bazarya ntusinzira, watakula nini kesho na hautalala. Wowe ukabona ibiryo bihari, wewe unaona ya kuwa chakula ipo, ndetse niyo usanze bitari byashe usanga umunwa wao ukuruye, na wakati unakuta chakula haijaivya unakokota kinywa, kandi ubwo uri kukurura kubera ko ababyeyi bahari, na unaikokota kwa sababu una wale ambao watakulisha. Umubyeyi watumye ungana gutya ubukuriye kumukunda. Yule mzazi ambaye amekusababisha upike kiwango hiki unapaswa mpenda. Icya kabiri ni ukumwakira imitwaro yo mu buzima. Pili ni kumsaidia mizigo ya maisha. Iyo umubyeyi amaze gukura, umwana we abakwiye kumubwira ngo tuza uhagarike imirimo, igihe wakoreye kirahagije ninjye ugiye kugutunga. Wakati kijana wala msichana amekomaa, ni wakati ya kuambia mama wala baba eti wakati umetumika ni mrefu, acha nikakutungishe. Niho Muzumba Bibiliya ivuga mu Migani 23 ngo so na nyoko utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Hapo ndipo mezani nasema ya kuwa usababishe mama yako kupiga impundu. Impundu z'umubyeyi zivuga gute? Shangwe ya mama inasikilikana wakati upi? Iyo umubyeyi ari nka saa 11 akumva umukobwa ari gukubura hanze imyeyo iri kuvuga. Imekucha imekuwa asubuhi anasikia msichana anafagia nje, umugabo ajya baza umudamu ati ibyo ni ikiri hanze. Naanza muulize hiyo ni nini ambayo inasikilikana hivi? Ati mikrere urimo gukubura. Ni msichana fulani ambaye anafagia. Ari karera bora ingali usiku, baba bari mu karingiti bagaseka, yewe bana muziki manya zagiye ubwenge. Unaonekana huyu msichana atakuwa na akili huyu. Niko impundu zivuga. Hiyo ndio shangwe ambayo inasikilikana ndani ya nyumba. Umubyeyi yabari kubyuka nka saa 12 agahura n'umukobwa atuye ajya mu zitigaro mu jerekani, igaro cyangwa ibido ni jerekani, agahura n'umukobwa yarashayitse jerekani ari kwihanagura. Se muko uvuye
Anakutana mama na hapo amuka anakutana msichana ametoka kwenye maji kuleta maji ndani ya bidon. Tuvuye kwiruka heko niko nufite tuturingana. Wewe uko unakimbia sana, unatoka wapi? Leo nabonye ndaje guhinga numva mutaraje kuvoma. Nilijua yakuwa tutaenda kwenye shamba, ati nagize ngo nsiga amazi yo murakoresha, nikalete maji ili niache maji ambayo mtatumia. Umuvya asekera mugapfuta tumusoma bishimwe. Mama huwa anacheka anasema kabisa nilikuwa nashiuliza namna nitalamuka niende kushota, asa Mungu asifiwe sana. Dufite abakobwa, tuna wasichana nayo bavomye basiga bayakarabye bakayamara. Na yale ambao wameshota wanayanawa na kumaliza wala wanayavicha. Hari umwe cyakora we yanteye ubwoba. Kuna yule ambaye amemuogopesha sana. Yavomye amazi, ameshokta maji, arakaraba, akenawa, asigaye yahisha munsi y'uburi. Yale ambayo yanabaki akienda yaweka chini ya kitanda. Umusaza agiye kuyafata, yarayashatse arayabona uwo musaza. Mzee alitafuta maji, akitafuta hadi akayaona. Ayasuka mwibase ngo akarabe. Yamwaga ndani ya wa mukobwa ile anawe. Wa mukobwa yaraje afata imisenyi arayora terera muri yabase wa musaza arayi gukarabira. Msichana yeye alipoona wamevichua maji ambayo alikuwa amevicha, akikamata mchanga. Ibyo ntabwo bihira. Hiyo haina mbaraka hata kama. Yarashatse ariko urushako rwo gwitwa kubwera bwe. Ameolewa na kuolewa kwake inakuwa ni ya kuzerera. Iyo umubyeyi aguhaye umugisha urawubona. Wakati mzazi amekubariki unapata mibaraka. Iyo umubyeyi akuvugirije impundu wakoze neza. Wakati mzazi anashangilia wakati umetenda mema. Dufite abasore, tuna vijana kugira ngo nyina mubwire ngo aje kumuzanira amazi, ili mama yamwambie eti wewe ukanishotee maji, nuko banza gutereta nkuru gutereta kazi. Ni kwanza kuzungumza maneno matamu kama mtu ambaye anatafuta kazi. Ngo niko Jacques we, ndugu yangu mpenzi Jacques, ngubuse je, urihangana, unaweza kuvumilia ngugire ili unisaidie, ngo maze ili nipate. Arinyo kuri kukubwira ntagere kukubwira ngo zana amazi vuba kukazi kwa hata kwambia haraka kwambia eti wewe ukaniletee maji, anajua ya kwa atakapokuambia hivi utamtusi, ni matusi na maneno mabaya, anaanza kuzungumzia kama yule ambaye anatafuta kazi. Nashimye umubyeyi umwe amemsifia mzazi mmoja, aherutse kuza mu rugo, alikuwa nyumbani, ahageze alipofika asanga ahari nijoro, ahamagara abana. Ilikuwa usiku, akiita watoto, abana barita, watoto wake itika. Hitabye umwe, mmoja ndiye ambaye ameitika. Aravuga ati yemwe bahagira umwana aze mutume. Akimwambia mtoto mmoja aje nikamtume. Nuko habyuka umwe abandi bariryamira. Mmoja ndiye ambaye ameamka, wengine wakibaki wanalala. Arangije aramubwira ngo nguhaye inka. Akimwambia nakupa ng'ombe. Abandi bari baryamye bashaka kubyuka. Wale ambao walikuwa wamelala wakitamani kuamka, ati nashatse umwana unyubaha na inapanze kumwana unyumvira ndamuhima. Nilikuwa nimependelea kwa mtoto ambaye ni mtiifu kwangu, nitampatia ng'ombe. Dusabwa kumvira ababyeyi batubyaye. Inatubidi kutii wazazi ambao wametuzaa. Gusoreza kuri aya magambo haya. Anataka kumalizia kwa maneno haya ya mwisho, kugira ngo bigerweho, ili tuifikie. Buri wese asabwa ibi bintu bikurikira. Kila mmoja wetu anaomba mambo haya yafuatayo. Nutugingo dutandatu, ni mambo 6 ambayo anataka zungumza. Icyambere banditse muri aka gatabo kitwa ni ngimbi n'ababyeyi bazo, les adolescents et les parents. Walikuwa nasema juu ya watineja na wazazi wao. Yego, icyambere baravuze ngo walisema yubaha ababyeyi be akabashimira ibyo bamukorera, ya kuwa huwatii wazazi wake na kusifia yale, yani na kufurahia yale ambayo wamemtendea. Icyambere umwana mwiza yubaha ababyeyi be akabashimira ibyo bamukorera. Ya kwanza huwa anatii wazazi wake na kusifia yale ambayo wanamtendea. Icya kabiri, ya pili, yemera ko ababyeyi bazi byinshi kumurusha kuko bamutanze kubaho. Huwa anajua ya kuwa wazazi wake wanajua mambo mengi kuliko yeye, yani wana ujuzi kuliko yeye kwa sababu wamezaliwa mbele yake. 3, azi gutahura impamvu yatuma adahuza n'ababyeyi. Anajua kugundua sababu ambayo inaweza msababisha kutoenda sambamba na wazazi. 4, yiyumvamo umushinga wo kubasaba inama. Anakuwa na jukumu ya kuwaomba shauri. 5, akore ibishoboka byose ngo abungabunge umushyikirano agirana n'ababyeyi be. Anafanya iwezekanavyo yote ili masikilizano iwe katikati yake na wazazi. 6, arakabakabwa akamenya impagarara ababyeyi be bafite kubwe. Huwa anakuwa
anapapaswa na kujua namna wazazi wanamjali. 7 azi neza ko ari ngombwa gucyahwa no gukosorwa. Anajua ya kuwa inabidi wazazi wakamkemee na kukosoa makosa yake. 8 ntiyemera gutwarwa n'urungano kuruta ababyeyi be. Yeye hakubali kuenenda na mambo ya kisasa kuliko kuongozwa na wazazi. 9 yiyumvamo ko ari ingenzi cyane kwiringirwa n'ababyeyi. 9 huwa anajisikia ya kuwa ni vizuri pia inapendeza wazazi kumtumainia. 10 yumva akwiriye kuba ubuzima butuma akenerwa. 10 huwa anajisikia ya kuwa ana shauku ya watu kumuhitaji, yani na kuwafanyizia kila ambacho wanamhitaji. 11 kunganira no gufasha ababyeyi adakeneye inyungu. Kusaidia na kujali wazazi bila kuhitaji faida. Muri izi ngingo zose ntabwo ndazivuga kwenye vipengele vyote hata vizungumzia, ahubwo kubungabunga umushyikirano ufitanye n'umubyeyi wawe. Kile ambacho atazungumzia ni kutafuta namna ile uhusiano unaendelea kudumu. Kubungabunga umushyikirano ufitanye n'umubyeyi, kutafuta namna ile uhusiano yako na wazazi na uje ukora ibishoboka inshuti yawe ya mbere ikwemera abari umubyeyi wawe. Acha wazazi wawe ndiwe marafiki zako za kwanza ambao wanakukubali. Icya kabiri, cha pili, yumvamo ko ari ingenzi kwiringirwa n'ababyeyi. Anajisikia ya kuwa ni vizuri wazazi wamtumainie. Ubu hari abasore iwabo bagenda bagakinga hose kubera ko nta bwiringiro. Kuna vijana ambao mamaye na babaye wanapotoka milango zote ni kufunga. Bakavuga bati niba ari Yohani ugiye kuhirirwa mukinge hose kuko twasanga ibintu byose yabyibye. Wanasema ya kwa kama ni fulani msahabu ni kufunga, fungua anatembea nayo. Hariho abasore basigira saro gusa ahandi hose ntibazakandagiremo. Kuna vijana ambao ndani ya nyumba zao ni wageni kwenye wanajua tu ni kwenye saluni ambapo wanafikia. Hari abasore bavuga ngo niba ari Yosefu usigaye mu rugo inzu yose muirangaze we nta kibazo dufite. Na kuna ule mwingine ambaye wazazi wanapoenda hawajali hata fungua wataziacha mezani, hawana kile ambacho wanaogopea kwake. Murabo uba muwo mu ruhe rwego. Je, wewe unapatikana ndani ya wapi? Yumva kwiriye kubaho ubuzima butuma kenerwa. Anasikia ya kuwa ni vizuri aishi maisha ambao wengine wanamtaka. Muri iki gitabo cyatwebwe n'abana bacu, sisi na watoto wetu, ipaje 85, page yake ni 85. Ndasomamo akagingo gatoya, atasoma kipengele kifupi. Nje ku 8 n'8 naho se mwe akandi kagingo. Atasoma 8 na 8. Aravuga ngo kunasema hivi: dore rimwe mu bintu by'ingenzi bigomba kwitabwaho. Reka tuvuge ibi bikurikira. Tazama mambo ambayo tunapaswa kujali, tutasema haya. Ubusore ni igihe gikomeye, igihe inzira zo kubaho zikingurwa imbere y'urubyiruko. Vijana ni wakati mgumu ambapo milango za kuishi zinafunguliwa. Nyamara icyo gihe gitangaje, lakini muda huu ya kushangaza, igihe n'abakobwa bishimira gutindamo gihita nk'igicu. Lakini nafasi ambapo vijana na wasichana wanapenda kukaa ndani inapita kama ni igihe bagomba kubamo bakomeje kandi mu bwenge bwose. Ni wakati ambapo wanapaswa kuishi wakishikama pia na ndani ya akili yote. Urufatiro rushyirwaho muri iyo myaka y'ubuto, misingi ambayo inawekwa kwa miaka hiyo ya udogo, ahanini nirwo rugena insinzi cyangwa gutsindwa mu buzima bw'imyaka izakurikira. Hiyo ndiyo inamaanisha kushinda wala kushindwa ya maisha yajayo. Mu busore huzuye amahirwe n'ubushobozi aboneka mu buzima. Kwenye maisha ya vijana kunajaa mibaraka ambayo inaweza kusaidia ndani ya maisha. Mu gihe mu myaka y'ubukure umuntu aba yarazimije byinshi atazagaruka. Japokuwa ndani ya miaka ambao ni ya uzee, yani ya kukomaa, mtu anakuwa amepoteza, hana tumaini, amepoteza mambo mengi. Abantu benshi bicuza ko birengagije kubyaza umusaruro imyanya yabanyujijwe imbere. Watu wengi huwa wanajutia kulingana na muda ambao umekufa bure ambao imepita mbele. Nico cyateye Israeli kuvuga ngo, ndio maana imesababisha ndugu huyu kusema ubusore ni igihe cyuzuye amafuti. Ujana ni wakati ambao unajaa makosa. Imyaka y'ubukure irangwa n'intambara y'ubuzima. Miaka ya kukomaa inamaanisha na vita. Ubusaza burangwa no kwicuza. Uzee unalinganishwa na wakati wa kujuta. Ubusore ni igihe cyuzuye amafuti. Uvijana yani ujana ni wakati ambao unajaa makosa. Muri iki gitabo, kwenye kitabu hiki bavuze ibintu bikurikira. Walisema mambo yafuatayo. Baravuze ngo, unasema hivi: uruhare rwa buri wese mu gutuma umuryango ugubwa neza. 18 kunasema hivi: rushobora kuba ruto. Biblia.
uruhare rwa buri wese mu gutuma umuryango ugubwa neza rushobora kuba ari ruto. Nafasi yako ya kusababisha familia iwe nzuri inaweza kuwa ni chache ariko wala ndogo, ntirukubuza kuba ingenzi, lakini haikusababisha wewe kuwa mtu wa samani. Mbere yo gusohoka mu cyumba cyanyu, kabla ya kuondoka ndani ya vyumba vyenu, muje mubanza kongera kucyitegereza neza. Anza kutazama chumba chako vizuri, mukizengurutse ijisho, mutazame vizuri, muizungushe. Bizabafasha gusobanukirwa n'uburyo nyoko azumva ameze naramuka kinjiyemo. Itakusababisha wewe kujua namna mamako atakapoingia ataona kinafanana. Mufati minota 5 yo gutondeka imyambaro yanyu mu mwanya wayo. Mukamate dakika 5 ya kupanga mavazi nafasi yayo. Mutondeke neza utuntu dutandukanye twanyu. Mupange vizuri vitu ambavyo ni vidogo vidogo vya tumbani. Mushira amasogisi yanduye mu mufuka ushirwamo imyenda yo kumeswa. Mtie vile ambavyo ni vichafu nafasi ambapo mnatia vitu vichafu. Mushire inkweto mu mwanya wayo. Wekeni viatu nafasi yavyo. Kandi musasuburire bwanyu. Pia andaeni kitanda vizuri. Icyo ni kimwe mu bintu byoroshye mubasha gukora. Hivyo ni vitu vichache vyepesi ambavyo unapaswa kutenda. Imico n'imiterere y'umuntu bigaragazwa nuko asiga icyumba cye kimeze. Tabia ya mtu kulingana na namna naacha chumba chake, namna anavyoacha chumba chake. Imico yawe, tabia zako igaragazwa nuko icyumba cyawe usiga kimeze. Inalingana na namna unaacha chumba chako. Ubutumwa ku basore haratubwira ngo, ujumbe kwa vijana kunasema hivi: uramenye ole kwako, yani ufahamu hili. Sinzaha agaciro abanegura izina ryanjye. Sitapatia nafasi wale ambao wanalitusi izina ryanjye rirusha agaciro ifeza n'izahabu. Jina la Mungu lina thamani kuliko fedha na dhahabu. Abantu nibanegura, jina lako binafsi inashinda uthamani fedha na dhahabu. Bazamere aho bahereye umwami Yesu. Acha watu wakenisema vibaya waanzia na nafasi ambapo wameanzia Yesu Kristo. Yurinda imico yawe ye kwangirika. Linda tabia zako zisiharibike. Urufatiro uzashiraho uri umusore, msingi ambao utaweka ukiwa kijana, nirwo uzabaho ibihe byose, ndio ambao utaishi miaka yako yote. Imana ibiduhere mu izina rya Yesu. Mungu atupe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Tunashukuru sana mwalimu kwa sababu ya fundisho nzuri ambayo amemaliza tutolea. Nawaza kila mtu alikuwa amepata na kila mtu amesaidiwa, na kama kuna yule ambaye ana swali aiandike kwa muda mchache, kwa sababu nawaza tunabakiana dakika chache ili mambo yengine yafuate. Dushimye umwigisha kubw'ikigisho cyiza amaze gutamu cyane imbere yacu. Mukaremani iko wapi? Nilikuwa nimemaliza sema hivi, tunashukuru mwalimu kwa fundisho ambayo ametutolea. Na Mungu amsaidie sana. Nani ambaye atatukumbusha kichwa cha fundisho ambayo tulikuwa tujifunza? Dada. Ongeza sauti, najua yakuna yua ongea vizuri, ongeza sauti. Alikuwa ametufunza fundisho ambaye inasema kijana ambaye atakuwa mshindi. Ni hivyo? Asante sana, Mungu ambariki. Nawaza kila mtu amefaidika ndani ya fundisho hili. Na kwa sababu hatutachelewa, na tunakuwa na maswali ambayo zimeulizwa ndani ya fundisho ya kwanza, na sitapenda nione faida ambayo mtu ametosha ndani ya fundisho, kwa sababu muda ni muda.